Hello, Bista. Hello, Pulu. May shoutout. Good evening po. Mabuti naman. Kumusta na kayo? Salamat sa inyong pabisita. Agoy, Bistag. May shoutout sa'yo. Good evening. Kumusta ka na? Mamen, shoutout. Patugtog na tayo, guys. Magpatugtog tayo. Gising na. Puyat na puyat yarn. Men, puyat na puyat yarn. Ako nga nagnap kanina eh. Bigla ko inantok. Next naman. Salamat, Bista. Good evening sa iyo dyan. Wala kayong mga premiere. Sir Puluben, dito ako sa patamsak mo. Shout out, shout out. Ay, tapos na ako dito nagtamsak pala, A mild form of gum disease. Applying a gel containing neem leaf extract to the teeth. Kailan ba to? 29 hours? Bukas? Sa susunod pa na araw. Mamen, shout out. Mamen, thank you sa iyong pa-share. Sir Banloy, thank you sa inyong pa-share. On the way na, Sir Pulube. Playing ang tamsak na sa prem. Ayan. Ako din may premiere, guys.
Ma'am and Sir Van, mega shoutout. Salamat po sa pa-share. Salamat ma. Manny pa-cute thumbs up. Manny pa-cute shoutout. Ma'am Ens, thank you, Sir Van, sa pa-share. Open ka, host. Ayoko mag-open, ano? Bistag. Makita mo aking kapangitan na hindi nagbabago. Char. Nagsawa ka na? Oo nga eh. Huh? Pa-cute, baba ka ng iyong bahay dyan. Sawa na ako. Pag nakabili na ako ng ng peking joga. Para may iba. Char. Pero sa white yata bawal yun eh. Pag sa Facebook pwede pa. Sawa ka na sa amin. Hindi naman. Kumusta na bistag? Wala kang premiere? Ma'am Ens, thank you sa iyong paharang. Okay lang, wala kahapon. Yan, baba ka dyan. At tirahin natin. Megalat shoutout, boss! Mega shoutout po, Sir Bistag TV, sabi ni Boss Butcho. Good evening, kakagising lang, grabe. Sabi na Ma'am Ens. Sige na Ma'am Ens, maghilamos ka na dyan. Hindi pa yan good term. Maya mag-play na ako, Ma'am Inday. Sige Ma'am Ens. Ma'am Ens, hinihintay ka namin sa listahan. Naghintay kami ng listahan mo. Gutom na. Boss Butchog, musta na? Sabi ni Sir Bistag. Ma'am Ens, hinihintay namin yung mo lista mo kanina kaya hindi pa kami umpisa. Okay lang po, sir. Sabi ni Boss Butchog. Bakit dito sa akin, isa lang ang nanonood? Anyari. Salit nga, tamsakan natin to.
DJ lang ako may customer pa. Sige, Mistag. Thank you. Ang haba ng tulog mo, Ma'am Ens. Kaya nga eh. Inintay. Ma'am Ens, hinintay ka namin. Sabi namin, ba't asan ang palista? Ang mga ipi-play. Lagay ko na kayo sa GC, sabi ni Ma'am Ens. Sino kayo makakasali dun, Ma'am? Boss, salamat. Aljur Pogi. Megalasyon, Ma'am Tep, Boss, Ma'am En. Sabi ni Ma'am Erica, Ma'am Erica, megalad shoutout. Kumusta na? Tapos na po ang iyong exam? Busy naman yarn. Natutuwa ako sa book ko. Hindi na siya masyadong naglalagas. Nakamute ako, Ma'am Tep. Nakamotor kasi kami. Bumili lang ulam. Vitamins. America, salamat. Dun, dun, dun. Isa, megalad shoutout.
Good evening, good evening. Mega love shout out. Erica, sabi ni Alger Pongki. Mega love shout Ma'am Ens. Boss, look mo yung GC. Mega love shoutout Ma'am Erica. Sabi ni Ma'am Ens. Ako na-accept ko na ma'am. Ang mga nandito, Ma'am Renzel. So, ilan lang tayo? 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, sa isang ninja, 6. 6, so 60.
60 ang ipi-play sa isang ninja, no, ma'am? 60 na na shorts. Luto pa lang daw si ma'am eh. Ma'am Jenny sa Mini TV, mega lot shoutout. Kumusta na, ma'am? Salamat po sa iyong padaan. Kumusta na ikaw? Oo, ma'am Jenny, sa minsan di ako nagla-live. Tsaka nung nakaraan, nandun ako sa bahay ng kaibigan ko. Hindi na masyado nakakapag-live. Ngayon lang ulit. December 18, malapit na. Ma'am Janisa, tapos ka na ba ikasal? Tapos pala ng music ko. Ayan, congratulations, Ma'am Janisa. Ma'am Janisa, dito na ako sa iyong Done na. Alger Pogi, boss, thank you. Boss, pakitignan at lagay na ng name ng playlist mo, sabi ni Ma'am Ens. Nakamute ata si Ay, nakamute. Naka-silent ata si boss eh. Basta shorts yung akin dito shorts. Edit and paste no, ma'am, no? Copy paste pala. Copy paste. America, thank you. Doon ko na lang sa kabila i-play yung
Naka-play lang LS mo, Ma'am Tep. Muted sa akin. Ma'am Erica, thank you. Kumusta na ikaw, host? Mabuti, Ma'am Janisa. Kumusta na ikaw? Mabuti po. Mas mabuti ang mga news. Kaya mas less, less stress. Kasi dito sa amin, mostly zero na. Zero yung COVID, ganyan. Tapos sa Manila, nag-decrease na din. Sa mga embassy, medyo nagmo-move na. Kaya mas okay ngayon. At alam nating tuloy-tuloy na yan. Parang si si Aljur parang naka-mute, Ma'am Ens. Basta, baba ka dyan yung latest mo na video, panoorin natin. Sige lang, Ma'am Renzel. Kasi dinner time kasi ngayon 6:55 na dito eh. Sige, Ma'am Renzel, sige na. Magsikain muna kayo. Gusto ko sanang manood. Baka mahagip ni StreamYard. Boss, tignan mo daw yung GC, boss. May bagong si Ma'am Ens. Request. Sa ating task. Ma'am Janisa, congratulations ulit. Ito, ibig ko, ma'am. Ha? Ibig? IBG. IBG ko, ma'am. Sabi ng America. Thank you, Ma'am America. Marisol po na mag-alot shoutout. Good evening sa iyo dyan. Baba ka dyan, Ma'am Marisol. Ayan, lablabing niyo rin si Ma'am Jenny sa Mini TV. Ang ating mga binababang members ni Nightboot. BG lang po, ayan. Boss, may
message na bago. May group message na bago. Jennifer! Sis Jennifer, may galot shout out! Good evening sa'yo dyan. Salamat. Dinaanan kita kanina, wala pala ikaw, LS. Pahingi ulam, ayan. Sinigang na bangus. Yan ang ulam natin ngayon. Sige na, halina. Nag-LS si Sis Jamie, dun ako kaya pala. Yung mo ang nakita ko kanina. Ilagay ko nga to kay Nightbot. Para hindi na ako baba ng baba.
Salamat, host! Ayan. Thank you, Ma'am Janisa, ha, sa iyong padaan. Thank you so much.
Sis Jamie, mega loud shoutout! Salamat sa iyong paharang. Good evening, good evening. Sis Jamie, shoutout! Boss, thank you. Sa mga nakabidyo dyan, salamat. Ma'am Janisa, thank you. Megalat siya sis Inday, sis Jamie, megalat siya. Good evening, salamat sa iyong padaan. Salamat, sis Jamie. Thank you, thank you. Sis thank you. Hello everyone. Mira Santos Official, mega shout out.
Good evening, good evening. Yan, Mira Santos, may jacket ka na. Baba kayo dyan guys, yung gusto nyo ipanood. Panoorin natin. Sis Jamie, salamat! Ruby Iglesias, mega loud shout out. Ruby, good evening.
Ma'am Janisa, thank you sa mga nakabili dyan. Salamat.
Ma'am Jocelyn, mega loud shoutout. Sis, Jamie, mega loud shoutout. Salamat. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be with you. Ooh, with you. Ooh, with you. Ooh, with you. Ooh, just wanna be with you. What was your name again? Since so many of them want me just play pretend. All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps speaking. But I just wanna be alone.
feel. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do just wanna feel with Ma'am you. Jesslyn, thank you. Ma'am Erica, salamat. With you, with you, with you, just wanna feel.
Ma'am Tep, iwan ko ito. Salamat, boss. Baba na rin ako. Naka 1 oras na ako. Pwede yan, next time ulit. Sir Carlo, make it out, shout out. Mega shout out, Jocelyn. Sabi ni Sir Carlo. Sir Carlo, salamat sa iyong papunta. Salamat, Sir Carlo. Guys, thank you guys. Baba na ako. Next time ulit ha. Dahil may task pa tayong gagawin. Paalam. Thank you sa lahat na naka-BG dyan. Good night.